Interbrands LBS Suzuki 22nd Interbrands WMA Football Tournament Quarter Final Match Number Kanal Khengta Republic Veng le Sialhawk te tun chuma he machon dona avar lampang hi Sialhawk kan nia Danmawia'n te khua Danmawia'n te team an nia Republic Veng zirte hawin mune sate RS dalong zuala te Republic Veng tun tournament khel thatak mai ania goal a chhomi Republic Veng lamin start Asen lampang hi Republic Veng an nia han goalkeeper hi RS dalom zuala nia left back hi faka right back RF an nia ball chan tur nia pi khan shual do nge ni mani lam ball ton number khan nia Bidia follow back sa sarangai Republic Veng lam ding lam sira Valpuya tangin san sawa om te ve Monesa Faka om thei boka Sialhawk sang lutuk tin Sialhawk hi tuna hian hei nialna aizol khopon dam om chun an ni taria an chak lawani chuan tun me sa hian an tlom ani chuan aizol khopon lam team 10 semi final lu don lo tinani Sialhawk lam hian dinglam pak tren nor nat riu maya arpia Faka khan vangam lo ve Sialhawk lam corner Faka tangin Sialhawk tangin pet sang thin ve turin a forma Sialhawk left back hi anget tha ha chu a vei tang lo to si ya nun puya fall pha ball pet son tum dala han nia fakte haren rol to box ya san chu defender offside trap sia makha aron beat tum sim ril ron seng sa kha nia ai tlan lu de kha lo tol ma shat che dau la ma shat mai chau kha nia aron nang chinga fan de ma chan sama a bola ka phim khur lo dau thina ni Danmawia'n chan som zui thea Sialhawk lam gol mau da kal lo tlat mai kha chu Danmawia'n tangin set piece free kick corner Danmawia'n corner pet Sialhawk lam ta lu thei don em are saron ban zewa nun puya pet le leng hal ball kang are saman thei lo Sialhawk lam wana mon ki ma bit ngam don em cross la mon ki ma cross avati thave tinam sira Republic lam tom pezir te tangin Sialhawk lam rong clear veleta Danmawia'n receive diga mara chu mone sa ron tai man tat me Danmawia'n gola traya Danmawia'n pet goal Republic Veng lamin goal an choma sa tlat mai anel Danmawia'n Sialhawk tan tur me sa goal ma swai ron thung kan soya Danmawia'n Crespo ten homa goal an thok so le mai zel kan ti kha tur me sa boka mule ngal pang maya Sialhawk fans lam bawro ka tha Danmawia'n Republic Veng defender zo ka chaswala Sialhawk Danmawia'n zo kin goal a khungani Sialhawk tan captain nitlina how to nitlina team game a khai tha tai ma senior player ani na share thina finishing a toi khop maya goal class tak ani taria Republic Veng hian aba chak ve Republic Veng lamin chasan nei velea har sama sela corner an lo chuak zuya Valpuya achu haran ni defender in a Veng tel Republic Veng corner tang selfie sa tangin chance aba goal teu ve goal ban ya fing tak mai in Sialhawk pasa Sialhawk goal an try ya far post lama goal ban per Bidia tangin arpia potlua penalty Sialhawk lamin penalty lo chuak kat mai arpi kha tlan lu thasia an ball for kha thabok ani Republic Veng lam nga tinge tal boy sok an tang kat mai
Bidia ball vorlu khi nia to khop maya to ala Danmawia'n hi ni ama ngei penalty pe dona RS la lom zula MPL goalkeeper thazing ami dang thedon em Danmawia'n ama pe tha em RS an bowling ma sela Danmawia'n a khoral du lova Sialhawk fans te voin ja chu mun an khel enan ti fu in ti don le mai eng champion turarin kai zual zing ami laga man froi der mai Sialhawk Republic VENG in pet langa semifinal ati sual tanga Republic VENG ina ball an lak tam tario mai velam sir tang Republic lamin Valpuya pala no ka so penalty an chat mai ya en teng Republic VENG lamin penalty an lo choka Valpuya palu nong ka Valpuya kha roin palan ni zokem defender kha zo ke kha zo lo kham nge ya khalai kha ram ngala dan sak thei don em Sialhawk goalkeeper ram nga zirte atangin penalty a goal chiang e Republic VENG la min sipuran su thena penalty atangin zirte goal mangin chu zirte a injing to khop maya pet thaboga dam dap main an pera Sialhawk goalkeeper maya team panin first half so lania Famkima tutat Valpuya apa pechave chance oma Republic VENG lam goal onem sang ma chatak turang ai ni lai na pet over tlat mai Valpuya ball pek katanga chance rong kala khan nia si riada tanu thakop maya boron la choka kidai shot Valpuya ron pet ki nia sang ma ni Danmawia'n Sialhawk tan free kick goal direct down point spola thavia was Danmawia'n siam luta nun tau chuak man ram si riadan dona Valpuya goal direct down nge Valpuya goal asang threat tani e am hian khungbel in sipuran su thei don em chance om le dona Republic VENG lam chance oma a goal le ta e an sipuran su zo der ma Republic VENG lamin sitri da mangin tuna khan an goal hinan khunga amalo chu offside lo oma assistant referee match referee kha lo mulok lo ani mela assistant referee kha offside lo parva maya chu wang choi Republic VENG goal ni na kha pom don lo wani ikilai khian khilai set up khian sitri da offside ball aron chua ma che khan sitri da kha lo pong man thrat ani first half in khel munam takan muwa la keng lu zela Republic VENG lam chance oma aman save thave Sialhawk goalkeeper Valpuya goal sotania Sialhawk goalkeeper ram nga ha ju fall om le tlat mai tan Sialhawk fans lam khuang ne boya tangin ada na set boya tangin Bidia thi ball va thau ho ve dinglam sira asang lutu cross Mr. Fin advantage chape kan phang kai thei don em zoram sanga chang sela zoram sanga train cross ball Crespo alak ludan handball epila masa Mr. Fin khazu tak sape dangai velam sira faka tangin cross ball kan huwa tok zolo deu Republic VENG corner khazu gol mau da kal lautlat mistake oma ruat puya alu pui thui le tuga am bola kha khai khan kon zirte ngat chin ve team captain atangin laya dinglam sira rol tlanga crossa ama goal chiang ve Republic VENG la mi sipuran su tatlat mai crossa
la tak mai changin goal and try a kum lu pop mai a Sialhawk lamin sinhi fai ma an shruai hnuwa hum zo lovin goal ni ve kan nei ta Republic veng nen cross out on bel goal thale mai zirte ball pass atangin nia space nei tha goal la try pe tha khop mai Sialhawk goalkeeper ram nga khai tha ti thei tu rangai chu nia ma ro chu chep set toni kha chu Crespo le Danmawia'n Crespo tan avat tlang teu em Tangel lo tengam takin sen lam pangi Republic veng women nia women team te chuan var lam pangi Sialhawk team ten nia Republic veng lam pon offensive le to khop maya ni taking game khelna san nia gol pong khung thea ti hian tun inela heng goal som thum chuang ang khung towa tun me cha chu goal la chuak kan ti kha avat thave kha chu offside lo leng ha la goal an chanchia thei do lem are fa RPA ha chok thin ve ha chu fall Crespo la luta Crespo ti tlu penalty niang ani lo tlat Messerfin penalty turani lo tia signal penghala Zrom sanga la lut thaviwa da moi ball pe ka tangkhan nia Munesa paltanga tai hian Munesiam ball an je dun box chen hnung ra mu chena har view mai dinglam sira ruatpuya lapi thei tat mai ruatpuya goal ataya goal ma da kal lo thung bidi khana koi ngar ngara jirte kha Sialhawk lam free kick mang changkai thei don em Sialhawk lam free kick an dop to khop maya amaro chu bana san lo Zrom sanga goal a vateu ve ha kalkong ania Crespo keng sela free kick aspota thavieu mai ela Crespo tangin adi goal direct lo Republic veng lamin countera sisi da ball ati peras vol tat mai langsung ball kala dijela Valpuya gola lu dam lo tat maya en liam do cross ka chuan Abrahaman lutira Crespo la luta Crespo tangin cross ball apa lom chin ve Sialhawk left back Hangkim hin left back zogani sanga goal try a va goal teu ve ka chu are sakhan tu zange pe don Valpuya goal try a goal ma da kal lo zirte atangin chula zirte a sirda dinglam sira tia keng lu zera tia take cross ball fa to hok te uve ne sa ati soldo mati line sol ta big lava Valpuya har sa toni a pet luya Valpuya cái khiên Valpuya khiên bơi khi pet lui đâu nè Crespo tangin apa datok ve Crespo atau chelu tu kalom le kha chu le min vong manin uluk discipline chata kan ti porsiat reng maya Danmawia'n tangin ha chun nang jing man lap mai sanga chest tha du tok der maya simrem le lamang ai to lawa goal kan muwa Hawa RPA Ruatpuya tem penalty mas saber ama goal chiang ve ama konfi ve Munesa Monoma Munesa center back ania Republic veng center back Munesa goal vai khat ve footballer lar chin Hernan Crespo tang te pok han chin chi ol ome
Mizoram team Danmawia'n lo fe chuak to thin Sanders Trophy de thengpua lo khel to nia Crespo penalty ava goal chiang ve are sakana phak lo body wasela aya khan va pia tang penalty ava goal chiang ve Sialhawk goal are se hian adan sak thengem boya tangin Sialhawk penalty vai thum na ava goal thave very goal Republic VENG center back Danmawia'n Pedona Danmawia'n và ped goal chiang về không khi mà ped goal đó em cái phải làm mang anh á goal ta lâu phong kim mà goal ta lâu Sialhawk amin anh khung ta lâu tất mày Aresa Republic VENG goalkeeper adang chale mày khung non don em zirte Danmawia'n penalty ring chung khara pe goal to open play all sam ve Danmawia'n pe goal chiang the mày Danmawia'n abe easy vie mày be all sam the mày kia ron kal pe ball ba khoi ma salem la mày pe ngal thui mày Republic VENG hian pe goal chuan chak don goal nga goal in chak don tina ni si thriat khel thakop mai tun match pe goal chuan chakang si thriat atangin ava goal chiang ve tikhan Republic VENG in penalty shootout goal nga goal in Sialhawk an ya Republic VENG hian semi final an lut ta ani Sialhawk an mang tha ta tikhan